Mvukeli ihora lesithathu lohlelo Ekhaya Jikelele. Kuningi esesikwenzile lapha ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sikhulume nosomlomo waseGauteng uNtombi Mihwe ngenkulumo ezobe ibhekiswe ebantwini baseGauteng. Sabe sesikhuluma ke futhi nosolwazi uBheki Mgomezulu. Sikhuluma naye ke ngomqulu wezethembiso zokhetho obewethulwa yiqembu iDemocratic Alliance lapha ya ePitoli eUnion Buildings. Omunye ke uthe ke my teacher told me the difference between Gmail and email is that Gmail uses generator while email uses electricity. Mvukeli igama lami nginaxola uMamtshali wakwaMwali. Sibonge kakhulu ngokuhlanganyela kanye nathi la Ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu noxolo wakamwali. Mvukeli ke ngokusiyena kuyiri yoqibele yenqubo yanamhlanje singalibasanga masirithi xaxa kumanqaku esikuphathele wona nathi ke inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lisifu kunye nasibasentshona okanye neyasentshona koloni uAlan Wynne baza kwenza intetho malunga nobume bamaphondo wabo namhlanje ke ngumhla wokugqibela wokuba umbutho iANC inikezele ngerekhodi zayo ezipheleleyo zokusasazwa kwabasebenzi ukusukela ke ngomhla wokuqala kuJanuary ka2013 kumbutho ke weDemocratic Alliance. Kunithi Mvukeli esakuphathela kawona nje kubeni ke siyiqola siyiqonqotha le yure singalibalanga kaloku Mvukeli into yokubana sibane sikuvisa kamnandi sikuphathele nembongi ezawuthetha zichukumisa isazela uzive nawe xa uphuma phandle konba ya ndizethembile sinjalo ke apha Ekhaya Jikelele ndimlo ke unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye kholosa kalubisi uMadlongothi uMazipha umamshukuma ozonwa ngezakhe izinto masijonge Mvukeli eziphala phambili kule yure. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lisifu nowase-Western Cape uAlan Wynne bazokwethula izinkulumo ezimayelana nesimo sezifundazwe zabo namhlanje. Undunankulu wesifundazwe iWestern Cape uAlan Wynne ulindeleke ukuthethula inkulumo yakhe emayelana nesimo sesifundazwe iSOPA khona namhlanje. Le nkulumo uzoyethula ehholo lalapha ya eKlippisdal ePaarl. Phakathi ke kwezinye zezinto kulindeleke ukuthi ke akhulume ngazo udaba lohlelo lokucisha ngogesi, ukwentuleka kwamathuba emisebenzi kanye nokudlanga kwezigameko zobugebengu. Kanjalo ke noNdunankulu uPanyaza Lisifu naye ulindeleke ukuthethula inkulumo ayibhekiswe ebantwini baseGauteng khona namhlanje. Intetho yobume bephondo ivula ikroba lokuba inkulumbuso inikeze ingxelo kubemi ngengxubakaxaka ezixananazileyo inikeza imbono ezimayela nomsebenzi karhulumente wephondo yaye lithuba lokuba urhulumente wephondo abekele ubala umkhombandlela wamanyathelo abaza kwathabatha inguqu. Abahlali imbombozone zephondo bayakhuthazwa babe yingxalenye bave ukuba iza kubachaphazela njani kwimo yentlalo yemihla ngemihla. I think the crisis that we are all facing and we are crying about is the load shedding. That is number one. And also to get rid of the shacks. Because as you can see here in our area in Langa, there's a lot of shacks surrounding. Abahlali bakwaLanga banethemba lokuba inkulumbuso iza kuzibhengeza izicwangciso zokuphuhlisa ugqithiso lwenkonzo. In the Western Cape, it seems we stay in different provinces, even though it's one province. People in the township seem to be living in another province, even though they're in the same province in the Western Cape. Because what we experience, more especially in the township, we find that water gets switched off. Amacebo wokuvulwa kwamathuba engqesho nawo angumnqweno ongundoqo. Government, if he can save it for us for the jobs vacancies, even a way to make for us the IT, especially as we are sleeping outside here under the bridge. Because if we go in there to the Department of Home Affairs, yeah, they said no, we must pay something, but we don't know where we're going to get it because we're unemployed. Kanti abahlali basezigadini bathi balangazelela ukuva amanyathelo wokuvuselela isidima sabantu abangenamakhaya abahlala kwingingqi ezingqonge umbindi wedolophu. I think especially in the CBD what I've seen in the past few years is an increase in homelessness, and I really don't feel like the local government is doing much to help with that. These people are really struggling. People talk about crime, but you've got to look at the root of the problem. iPaarl eBoland ichongiwe ukuba ibambe le ntetho yobume bephondo.
Namhlanje ngumhla wokugqibela ukuba i-ANC inikezele ngerekhodi zayo ezipheleleyo zokusasaza kwabasebenzi ukusukela ngomhla wokuqala kuJanuwari ka-2013 kumbutho we-Democratic Alliance. Oku kuza emva kokuba inkundla yomgaqo-siseko yakhaba isicelo sokugqibela se-ANC sokubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo esiyalele ukuba inikeze ngerekhodi ezipheleleyo zingaphelanga iintsuku ezintlanu zokusebenza. Kanti umbutho ye-IFP ithi iqinisekile ukuba iza kubuya nempumelelo kunyulo kwiphondo laKwaZulu-Natal. Eliqela lithi indlela eliqhuba ngayo kunyulo lovalo zikhewu olubanjwe kutshanje kweliphondo luphawu lokuba abahlali bephondo laKwaZulu-Natal bafuna utshintsho kulawulo. Kanti i-IFP bibambe irali eThekwini izolo ilungiselela ke irali yayo yokuphehlelela umqulu wezithembiso neza kubanjelwa kwibala laseMoses Mabhida ebutsheni balenyanga izayo. Okhulu kunako konke ukuthi sizothi mhla ka-10 March kuwo lonyaka sonke sobe seMabhida. Therefore today I just come here to Durban full of hope for the future. This hope has been built on what we have seen and heard from the people across KwaZulu-Natal. They have told us through their votes and through their voices that change must come to KwaZulu-Natal. And I'm here to tell you that change is coming. It is coming not only to Durban, but to KwaZulu-Natal and to the world of South Africa. It is coming with the next election, just a few months from now, but it is, in fact, already change is here. Umholi we-Change Starts Now uRoger Jardine uzokwethula umqulu wezethembiso zokhetho leqembu lakhe eKliptown eSoweto namhlanje. Lokhu kwenzeka njengoba izwe lilungiselela ukhetho luka-2024 ngosuku olusazomenyezelwa ngumengameli uCyril Ramaphosa. uJardine wethula leli qembu lakhe iChange Starts Now ngoZibandlela uyibophezele ekutheni uzoletha uguquko kwezomnotho ngokuthi akhe amathuba emisebenzi ahlinzeka umphakathi ngeyidingo nqangi aphinde kaqinisekisa ukuthi uhulumeni usebenzela izakhamuzi. Phakathi kwabanye babantu abayingxenye yaleli qembu kukhona nowabe eyingwevu ye-ANC uMurphy Murobi, ummeli wamalungelo abantu uNicole Fritz kanye nesishoshovu samalungelo abantu uMark Haywood. Kusenjalo ibanja kwiziko loluleko laseMangaung elilawulwa yi-G4S eBloemfontein lixelele ijelo leendaba SABC ukuba i-G4S ifuna ukuchitha inhlaningi yabasebenzi ekudala beqeshwe yile nkampani phambi kokuba isivumelwano sayo nesebe leenkonzo zoluleko siphele. Ulonondlebe olukhethekileyo ke nejelo i-SABC ibanja uZwelinzima Nqurhu lityhola ke amagosa phezulu ngokubandakanyeka kubukrelemnqa obuququzelwe ngobuchule buka ethe wemali nengqesho kwanokufuna ke inhlawulo yokhuseleko kumabanjwa. Uzawuthi kangoku abasetyhini abane abatyholwe ngokubandakanyeka sele begxothiwe. Kuzotywe umfanekiso worhwaphilizo lunobuzaza. Amagosa lenkampani lawula lentolongo atyholwa ngokupheka iyelenqe lokugxotha abasebenzi abanenkonzo ende kule nkampani. Eli yelenqe libandakanya ukusetyenziswa kwamabanjwa ukulobela amadindala angabasetyhini kwezesondo ngenjongo yokudyobha la madindala ukuze anganikwa inhlawulo yomhlalaphantsi xa ngabe efunyanwa inetyala. Uthi lamanina angamaxhoba ngenxa yethuba elide lokusebenza ukuba aba bantu bayahlala de isebe lenkonzo zoluleko longame okanye de bafikelele kwinhlawulo yomhlalaphantsi i-G4S iza kubabhatala imali eninzi. Ijelo leendaba le-SABC libone iinkcukacha zebhanki zebanjwa ezibonakalisa elibanjwa lihlawula amagosa aphezulu e-G4S aliqela kuquka intloko yezokhuseleko, umphandi wangaphakathi nabanye. Istatemente sibonisa ukuba inhlawulo yokugqibela yenziwe ngoLwesihlanu ogqithileyo. Isebe lezoluleko linqinile ukuba liphanda izityholo zokuba amagosa aphezulu afumana inhlawulo kumabanjwa kule ntolongo. As a department, we're quite comfortable with the work that we've been doing, and all manner of allegations that we continue to receive, indeed, we do attend to them. But the progress is quite big.
Iziko loluleko laseMangaung lidume ngokuba yintolongo apho umdlwenguli nomgebengi uThabo Bester waqhawula khona kwekaCanzibe uMeyi ukutsho ngo-2022. Kutyholwa ukuba abasebenzi bale ntolongo babe yinxenye yelo yelenqe elalibandakanya ukuzotywa komfanekiso ukuba uBester wazibulala ngomlilo ngokuthi kusetyenziswe umzimba ekukholeleka ukuba ngokakaDleko Bereng. Ukanti ke uBester uza kuvela enkundleni ephakamileyo kule veki kunye nathandana naye uNandipha Magudumane nababe ngabasebenzi bale ntolongo. Njengamanje ke mbukeli kasiqu ngaseyidolo siyabuya emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Ewe kaloku ngumvulo uyawuqonda kaloku into yokubana apha ekhaya Jikelele sijijigiya sikuphathele imbongi. Sindwendwele ke namhlanje nguye uSunny Boy Mahlangu. Kanti ke mbukeli uyayiqonda kaloku into yokubana ubomi ngamajingiqhiwu siyehla siyenyuka. Kanti uSunny Boy memelela into yokubana masibuyele nembo ngembongo wakhe othi indlela ongalelakho. Ngihamba ibanga elide ngithi ngifuna ukufunda ngempilo kulomhlaba. Kodwa ngikubone ngamehlo wami nonguzwe ngeendlebe zami kuyangisabisa. Endleleni ebengihamba ngihlangane nalentombazane engenze ngazizwa ngishawa uvalo. Lapho ngitshela ukuthi abazali baba basekho emhlabeni, ibibuthakathaka nasempilweni. Ithi kumina izamile ukuphilisana nabomndeni kodwa ibisiphenduka inhlekisa ingakho namhlanje izithole semgaqweni. Izama ukuziphilisa ngokudayisa ngokwesitho. Ithi nasesikoleni ayiqedile, iyeke ngenkathi iqeda ukukhulela ingane kaMalume wayedlengula. Ithi abantu bayegxeka ngendlela ezama ukuziphilisa ngayo, kanti abazini ukuthi akusiwona wonke umuntu ophila emgaqweni ozenzile. Ithi engakaqeda ukukhuluma ngathi cha ntokazi ungabusaqedela indaba yakhe ngizwisa ubuhlungu. Nalendlela kumele ngihambise iyinde, ngavalelisa. Ngase ngiyaqhubeka nendlela yami. Ngithe ngakafiki nakuphi ngafica umfana omncane ubehlele eceleni kwendlela. Uma ngimbuza yabo mfana kwenze njani wahlala wedwa. Uthi kumina cha mfowethu ungabusabuza ungibona ngihlelela ngishaya umhlaba. Impilo engiphila kumele ngabe ngiyayiphila. Kuba ngizange ngilalela abangani. Ngabe ngama ngeemoto zikano kusho ngihlala endlini ezithabathaba. Phela bengungqondo esikoleni ngihamba phambili efundweni. Bangithatha abangani bangifaka edakamizweni. Abadala uma bengikhuza ngahlela ukubalalela. Namhlanje ngidobha amathini emgaqweni nasegangeni kuze ngithole kuya ngasethunjini. Uthi inkinga ukuthi ningilethu sisitshela ukuthi siyazi singazi. Sithi silitholile ithuba sidlale ngalo. Sikhohle ukuthi emhlabeni sivakashile empilweni nesikhathi sisibolekiwe. Mawusangabazi isikhathi asimanga makhamba amalanga nensuku zokuphila ziyancipha. Wathi eqeda ukusho njalo sabe sehla ngehlathi inyembezi ebusweni bomfana. Mangithi ngibuka phansi icathulo zami bese sigcwele udaka lwenyembezi zabantu abaningi. Ngendlebe zami bengizwe ikhale ezihlukile zabantu abahlukile abakhala ngezinto ezihlukile. Bengizwe isikhalo sesifazana okhala ngokuthi akazalanga wabula amathumbu esho ngosizi. Bengizwe isikhalo sesifazana
wesifazana okhala ngokuthi umyeni wakhe usiwaphela ukwisigcila sotshwala yena usexolela ukuthi endlini kulale kungadliwanga kunokuthi nalele ngaphuzanga. Bengizwe isikhalo sosilisa okhala ngokuthi usiwaphela ukumngane nezindonga zasejele yena akalazi ngisho liphuma noma lishona ilanga ngoba bosho licala ngalenzanga ngesimanga sentombazana amqambela amanga yathi edlungule kubeni bavumelana. Bengizwe isikhalo sekhehle elidala elikhala ngokuthi abantu sebalahlisa kompilo bakhohlwa imvelaphi yabo bakazi ukukhafula amagama esingisi kodwa bohlele ukukhafula amagama ezithakazelo zabo lithi libhlungu ngengane ezikhulele enkathini yamanje ngoba siyokhula singazi ukuthi zingobani sivela phina nala endleleni mangilibele ngihamba bese nginyathela ngokucophelela ngihamba nangokuqaphela phela le ndlela ibihlabi nameva kodwa bengibona abantu begijuma kuyona bethi bona sebekhathele inhlupheko bafuna impilo esheshayo ngoba behleleka ukulinda abaningi babo bahlulekile ukulinda. Abanye basibagaxa intambo emqaleni bazilingisa esihlahleni kwaphela ngabe emhlabeni ngoba uhlelo kwaxazulula inkinga sabe empilweni kodwa bakhona bakubonile ukukhanya. Inkinga ukuthi ubona basuke bakhohlola bebebe nabe ebumnyameni uzungisize mntanse ekhaya uthi mosondele kukhanye ngoba khohlwa nabo ebumnyameni ngoba umhlaba uyafana nesondo uyajikajika namhlanje ekhala mina ngakusasa khala wena ngisho kwawona umhlaba sawusinda ngokunyathela kodwa ngakusasa ubuyisinde thina masesileli ngaphansi kwawo. Ningixolele bakwethu angikhonanga ukweqedela le ndlela ibinde kakhulu kanti futhi nyawo zambe sesimanxeba sigcwele ibasi samefa lomhlaba usani boy imbongi ejulile lo. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Ewe sibulele kakhulu mbukeli asiyonto ngaphandle kwakho kanti ngokumbukeli sijonga kweziphala phambili phakumaphephandaba. Xa siqala ke mbukeli sizawuqala ngalo iphephandaba iSunday Times lenesihloko ke mbukeli esibhaliweyo esithi DA wants ANC leaders arrested. Kanti ke mbukeli iDA ifuna inkokheli ze-ANC zibanjwe ngomba wokusasazwa kwabasebenzi. Kanti ke mbukeli umbutho we-Democratic Alliance uza kuya kwinkundla yomgaqo siseko okuke kungakhokelela ekuvalelweni konobhala Jikelele we-ANC. Sithetha ngaye kaloku ufikile mbalula ngenxa ke yongathobeli umyalelo wangaphambili wokuba anikezele ngerekhodi ezigcweleyo zekomiti yokusasazwa kwabasebenzi. Kanti ke mbukeli umbutho we-ANC uqaqana nexesha ukunikezela ngezingxelo kuquka ke imizuzu yentlanganiso zonyaka ka-2013 i-email kunye nemiyalezo wakhe uWhatsApp. Mbukeli ke kulolu daba okuhlalukayo ukuthi imithombo engaphakathi lapha ya kwi-African National Congress idalula ukuthi uma kuqoka abazojutshwa ezikhundleni zokuphatha eminyangweni kahulumeni kuyaye kungabi naso isikhathi sokubhala amaminithi malungana nalezi zinqumo. Lemithombo ke ivezelele iphephandaba iSunday Times ukuthi isizathu esenza i-ANC ukuthi ihluleke ukuhlinzeka iDA ngale miningwane ingoba vele ayikho iminingwane yokujutshwa kwamalungu eqembu ezikhundleni zokuphatha kuhulumeni. Mbukeli ke udaba lokuthi i-ANC bakhetha kanjani abazongena ezikhundleni zokuphatha lusematheni kakhulu kwazise phela kukhona abakhala ngokuthi iningi labo lisuke lingenawo amakhono afanele ukwenza umsebenzi othile. Ngaleyo ndlela ke kuba nezikhalo zokuthi engabe indlela i-ANC ekhetha ngakhona abazophatha kuhulumeni inamthelela muni ukuthi umnotho wakuleli untengantenge. Uselapho ke mamtshali ngokusikhila kwenye ipage singena kulo ke iphephandaba elithi The Star. Kanti ke xa sijonga ke mbukeli kwiphephandaba The Star eliphala phambili ngesihloko esithi Malema slams CR for deploying SANDF soldiers in the DRC. Mongameli ke we-EFF Julius Malema usigxekile isigqibo sikamongameli uCyril Ramaphosa sokuthumela ke amalungu ombutho we-SANDF eDemocratic Republic of Congo. Kanti ke mbukeli yobe kanti uTyola uRamaphosa ngokusasaza amajoni ngenzameke zokufumana inkxaso kunyulo. Malema ke mbukeli umengelithi uRamaphosa uthumela lamajoni esazimhlophe ukuba aza kubulawa. Kule veki ke uRamaphosa usasaze amajoni amalunga nama-3,000 kwimpuma ye-DRC njengenxalenye ke yombutho wogcino-xolo we-SADC emva ke kokuqhambuka kwengcwabangcwaba phakathi korhulumente wase-DRC nabavukeli kweli lizwe.
Uzokhumbula ke umbukeli ukuthi inkosi yami selokhu ke lamasosha ombutho wezokuvikela kuleli ethelekile eDR Congo kutheke ngolwesithathu olwedlule kwabulawa ke amasosha amabili alapha eNingizimu Afrika. Lamasosha ke ukapteni uSimon Bobe kanye noCorporal Ivan Thabang Simono. Lokhu kwenzeke ngesikhathi umcibisho lokhafula umlilo uhlasela ke enkanjini yamasosha aseNingizimu Afrika khona lapha ya eDR Congo. Kanti ke mangabe siqhubekela phambili ke ephephandabeni esiphetha ngalo namhlanje sibheka iphepha Isolezwe. Lona ke elifolosa ngesihloko esithi kuphume isidumbu amasoka eficana entombini ngeValentines. Mbukeli udaba kolunhlungu kakhulu lolu kwazise phela ngolwesithathu olwedlule bekuwusuku loyithandani kuleli lapho khona ke abahlekisanayo bekhumbuzana ngothando lwabo. Singasho nje sithi indlela yokuvuselela uthando lwabo. Mbukeli ngeshwa ke kulolu daba lezi insizwa zinqwamane lapho bezithi khona zombili ziyobona umuntu eyithandana naye. Kuthe mangabe ke zifika zathola ukuthi ayi zibhanqwe intombi eyodwa akuzange kwehle kahle ke lokho kuzona zombili. Ngaleyo ndlela kwasuka ke sinamathambo kwabonga phansi nongaphezulu. Sikhuluma nje omunye ke walezi insizwa useliflathele elimagade ahlabayo kwazise ubeke seshona ngesikhathi etholene phezulu nembangi yakhe. Sithanda nje ukwedlulisa amazwi enduduzo emndenini yawona mbukeli. Kwaze kwabhlungu mbukeli yini ubhubhele uthando. Kubhlungu kakhulu ukubona iziganeko ezinje wena mamtshali nawe mbukeli ingakumbi kaloku ngosuku lweValentine. Into ke esiyikhuthazayo kukuba xa umuntu ephoxekile ngenxa yothando akafanele agqibe kubeni enze isigqibo esiya kuphelisa ubomi bakhe okanye esichaphazela ikamva lakhe ixesha elide. Kodwa hayi noko nathi mabhinqa ngaske nje iloyalty ibe phambili kwi-relationships. Xa ubona ngathi uyabhideka zikhona ii-programs ezikhoyo, zikhona ne-therapy sessions ongathi uyazingenelela. No South African Depression Anxiety bakhona xa ubona ngathi kukhona izinto ezixakileyo ukwazi ukuthetha nomuntu. Kodwa kubhlungu man, I can imagine esisiganeko uzofumana kuthiwe mhlambe bazabo babini bephethe izipho kanti bagagana. Ibhlungu kakhulu into yobana khona umphefumle othe bekanti uyaphela. Siziqwela ke siziqongqotha ngelo hlobo beziphala phambili kumaphephandaba. Ukhumbuza nje mbukeli siqale ngalo iphephandaba iSunday Times, salandela ngephephandaba iThe Star, saziqwela seziqongqotha ngalo iphephandaba leIsolezwe. Ngoba nje ke mbukeli sothi ke qu ezitolo emva kwekhefu sizobe ke sesibuya. Sibambe ngazo zozibini mbukeli. Sasibukele apha ekhaya Jikelele. Ugcina ke impilo yamazinyo kubaluleke kakhulu mbukeli njengoko imiba yamazinyo kunye nentsini ingakhokela kwinhlungu ezinganyamezelekiyo kunye ke neengxaki zempilo yomlomo kabalala. Kuyona ndlebe ke kunye nogqirha wamazinyo ugqirha Soyamako siza kuthetha ngeemeko ezixhaphakileyo zamazinyo, amanyathelo okukhusela kunye nokubaluleka konyango lwangexesha. Masikubulise gqirha sikwamkele enkqubeni. Sibambe ngazibini ngokuba ube nedinga nathi namhlanje. Ndiyabulisa Kholosa, inkosi kakhulu. Kubulela thina. Gqirha ungakhe nje usixelele ukuba xa sithetha nge-oral hygiene sithetha ngantoni? So xa sithetha nge-oral hygiene sithetha ngempatho yokuziphatha kwakho komlomo, ukuhlamba kwakho kwamazinyo. Ezi zinto kuye kuthiwe uzixelelwe ukuba funeka ubone ugqirha wakho kabini ngonyaka for uba ukwazi utshekha izinto ezenzekayo emlomeni wakho. Usathetha ngezinto so lilonke ukuphatha. Ungaqhubeka gqirha? So lilonke nje yonke loo nto zizinto nje ezinokwenzeka apha emlomeni wakho balona nokuziphatha kwakho konto emlomeni. Usathetha ngendlela yokuziphatha emlonyeni wakho. Ndiyafuna uqonda into yobana zeziphi mhlawumbe izinto esinothi zenzeke kumlomo wakho oba ngaba mhlawumbe impilo yakho yokugcina amazinyo ayikho ntle. Njengoko usitsho gqirha into yokubana uyakwazi into yobana undwendwele ugqirha wamazinyo kabini enyakeni. Zeziphi ezinye indlela zokugcina impilo yamazinyo intle? Okay, ndizoqala kwinto yokubola kwamazinyo uba ingaba ikhozwa yintoni. So siyayazi sonke ukuba siyaxelelwa ukuba funeka sibrashe amazinyo wethu kabini ngemini, ekuseni masivuka nasemalanga xa silala. Loo nto ithethelwa ukuba uhlale amazinyo wakho eqiniwe, because ikhona into esiyibiza ngokuba yi-plaque that builds up lapha emlomeni wakho after utyile okanye after ixesha elide
ungabrashanga amazinyo. I-Colgate ezizithe ziyinto sibrashe ngazo ezine-fluoride zizo ezitsho zinceda amazinyo wethu ehlelo menenele and also ancedisa nokusuka kweplaque. Iplaque lena ke xa ungahlamba amazinyo ithi ihlala apha emazinyweni wakho i-build up ikhoza amazinyo abole. Ekuboleni kwakho amazinyo ke zikhona indlela ezininzi esingathi silungise ngayo lonto ezikuka ukuwafilisha ukwenza i-root canals nezinye izinto. Then siyacetyiswa ke thina sonke emakhaya ukuba sibone i-dentist zethu at least 2 times a year. The reason for that it's because zikhona izinto esithi singakwazi ukuzenza thina xa sisemakhaya. Umzekelo xa sibrasha sithanda ungabrashisisi pha emuva naphakathi kwamazinyo. So lonto ke i-dentist iyakwazi ukuthi ikuncede ikubone ingxaki ingekafikeleli kwiqonda loba funeka izinyo olikhuphile. Because ngamanye amaxesha amazinyo ayabola kufikele kwiqonda lokuba awusakwazi nolilungisa ke ngofuna likhutshiwe. And ndiyayazi ukuba akekho umuntu ofuna ukhupha izinyo lakhe, siyafuna ukuhlala sonke sikwazi ukungoma sizokwazi uba unto ujongeke ebantwini. Usathetha malunga nenkqubo abantu abangathi bazithabatha into yokubana bakwazi into yokubana kulunge, because omnye umba endiwubonayo ngumba we-flossing. Ndiyathanda gqirha into yokubana usinabisele kakhulu nangendlela mhlawumbe enceda ngayo, ingakumbi umuntu xa ezofumaniseka into yokubana utyile, kwaye umuntu xa isendlini yintoni mhlawumbe angayisebenzisa. So ndingakhuthaza wonke umuntu emakhaya ukuba bazithengele i-floss. Zininzi ke iindidi ze-floss, ungathi uyojonga kwizitolo ezifana no-Clicks whereby uzofika zininzi. Kukho what do they call them, but zininzi. Xa ufika kwa-Clicks nje ufika ubuze then bazokubonisa, because i-floss inceda kakhulu ekukhupheni ukudla okukuhlala phakathi kwamazinyo. So uyokhumbula xa usitya nawe phaa emakhaya uthi ufike ngezinye imini xa uluma inyama ufike ihleli apha phakathi kwamazinyo. Sometimes uyayiva, sometimes awuyiva. So leyo ke uthi ungayivanga itsho ihlale ibolise izinyo apha phakathi kwamazinyo. So yile nto ke sikhuthaza wonke umuntu emakhaya ukuba asebenzise into ekuthiwa i-floss. Ayikho ke enye into endingayicebisa uba singayisebenzisa ngaphandle kwe-floss, because abanye abantu uyofika mhlawumbe besebenzisa esali leyo itsho ke ngoku ikhoze i-damages ezintsinini zomntu. Bendisazoya kuyo okanye loo nto gqirha into yokubana omnye uzawuthi hayi mhlawumbe andizuye evenkileni ndiyothenga into ze-floss, likhona irhali, likhona iplastiki, kodwa ndiyabulela into yobana uyatsho into yobana loo nto ingenza i-damage kwiintsini zakho. Ungaba nje ungasithi qabaqaba ngolwazi nangeendlela zonyango ezinokuthi zibe khona kwiimeko ngeemeko ezithile zamazinyo. Masithi mhlawumbe omnye uyaqaqanjelwa lizinyo, omnye lephukile. Ingaba mhlawumbe xa sijonga inkqubo yonyango ihamba njani? Inkqubo yonyango kwamazinyo inabile kakhulu. Iyaxhomekeka ukuba yintoni ingxaki ezinyweni. Yile nto ndiye ndithi abantu bayathanda ukusifowunela okanye basitekstele xa besazi bathi eyi gqirha ndinale nto nale nto nale nto. Ndidla ngocebisa abantu ukuthi baye to the nearest dentist, reason being awukwazi uzibona ezinye izinto with your naked eye okanye ngokuba umntu akuxelele. So sidinga izinto ezifana ne-X-ray. X-ray leyo etho isixelele on how i-depth of i-caries ezilapho ukubola kwezinyo okanye ingxaki yezinyo, because sometimes izinyo liba right nje lingabi nanto but liqaqambe due to different reasons. So ndizoqala ke ngokubola kwezinyo. Ukubola kwezinyo like besesitshilo ke kungakhozwa kungaxoxi kwakho kabini ngemini, especially uma uzobotya. Kukhozwa ke nokutya into eziswiti kakhulu for the longest like for i-duration enintsi. So xa libolile ke izinyo uyakwazi ke ulifilisha uye kugqirha wakho depending on the depth of ukubola kwalo. It's either ungalifilisha okanye ungenza into esiyibiza ngokuba i-root canal. Then sinayo into esithi sensitivity eyikhoze mhlawumbe ungaphathi kakhulu umlomo wakho kukhoze iintsini zakho zidumbe. So kulapho ke uye kufuneka uyokwenza into esiyibiza ngoba kukuklina kwamazinyo kugqirha uncedakale ukukhupha konke ababumdaka buphakathi kwentsini nezinyo. Njengoba siyazi i-toothbrush yethu xa sibrasha ithanda ungafiki kwazaa ndawo. Then okunye ukuncedo abantu xa bedumbile bayathanda ukudumba because of ukubola kwezinyo
uye uphinde uye kwi-dentist yakho ezothi ikucebise kakuhle ukuba uzokuthini. Normally we prescribe antibiotics, then after inflammation iphelile sithi ke ngokuba akaphinde abuye, either siyalikhupha izinyo okanye siyalinceda. However, sidla ngokucebisa ngokuba ukukhupha kwezinyo is the last option esiyenzayo. Siye sizame ngokunceda ngako enzeke ukuba abantu bahlale bekwazi ukuba emakhaya. Yazi sinengxoxo nje wena gqirha nami ndiyarealize ukubaluleka komlomo because yonke into iqala emlonyeni yehle yesiswini, kutsho ukuthi ke nantoni na oyifaka emlonyeni wakho inokubangela mhlawumbe into yokubana kunwenwe nezinye izifo besides ke mhlawumbe izifo ezakuchaphazela umlomo. Ndiyafuna gqirha into yokubana usinabisele mhlawumbe ngendima ukutya ekuthi ikudlale kwindlela yokuphila. Ingaba udlala ephi indima egcineni impilo yethu mlomo incomeka kuba sikhula sasikhuzwa kakhulu xa sitya isweet kuthiwa hey ungatyi isweet amazinyo azawubola. Kwaye gqirha ndiyafuna enye into ikhankanya into yokubana umba wokunuka komlomo ufumanisa umuntu uyaqhushalaza kwazi nokuthetha kakuhle ngabantu, ivumba liyatsho. Ingaba mhlambe loo nto ibangelwa yintoni kwaye zeziphi mhlambe indlela lo mntu lowo anokuthi ancedakale ngazo? Okay, indima yokutya esityayo ithatha inxaxheba enkulu kakhulu kwa emlomeni wethu. So izinto esizityayo ke sicetyiswe ukuba sitye healthy, nangogqirha ke ukuba sitye healthy. Mna into endidla ngoyitsho ndidla ngokuthi sonke mos siyasithanda into esimnandi, siyazifuna isweet, siyazifuna ichocolate, but we should avoid having that for a longer duration. Umzekelo, if ungumuntu othanda izimuncumuncu, ndingacebisa umuntu just have it once a day instead of uyitye throughout the whole day. Yabo, because into eyenzekayo apha emlomeni wakho xa umane usoloko usitya azanto i-pH yakho iyanyuka, i-carbohydrates baninzi zezi zithi zibolise izinyo. Then zininzi ke ii-causes ezinto ezilida thuba umlomo unuke. Eyokuqala kungaxokuxi kakuhle njengoba besesithethile, ungaphathi kwakho kakuhle umlomo. Eyesibini would be izinto esizityayo, yabo, it might be something systemic inside whereby laa nto ingaphuma ngaphakathi, ungabaxukuxi. Omnye uzothi ndiquke xa oko kodwa ayide iphele ukunuka komlomo. Kulapho ke siye sicebise umuntu adibane nogqirha wakhe enzeke kuzozanywa ufumana into isizathu soko. So then after that again buyele kulaa nto yokubona i-dentist yakho 2 times a year, which is every 6 months. Inceda kakhulu avoideni izinto ezinjalo. Benifuna nje uqonda ke kodwa ngenxa yexesha into yokubana cause kune-home remedies abantu abazamayo, banye basebenzise mhlambe o-turmeric, basebenzise o-charcoal, basebenzise ke nezinye izinto ekuthiwa mhlambe ezenza amazinyo abe mhlophe. Beningafuna uqonda gqirha into yokubana mhlambe ingaba zi-safe kangakanani na, kodwa ngenxa yexesha sawuphinde futhi ke sibe nodliwano-ndlebe olumila njalo. Masibambe ngasibini gqirha Soyama ngokubana usinabisele kule ngxoxo ibaluleke kangaka, ube nosiko mnandi. Ndiyabulela kakhulu Kholosa, enkosi. Right, mbukeli lo besetha naye nguye ugqirha Soyama. Ugqirha Soyama hako ongugqirha ke mbukeli wamazinyo nobesixelela banzi ngempilo yoko kuchaphazela umlomo, ingakumbi ke xa sijonga emazinyweni. Masiqhubeke mbukeli sibhatale amatyala, qiniseka ugungqe kuninzi sikuphathele kona. Bakwethi iyakhuluma imvelo. Zithi inkanyezi nenyanga abuzani thina sikubona konke ukukhohlakala kwenzakala ngobumnyama. Zithi abantu benza okube ebumnyameni ngoba becabanga ukuthi ababona kanti thina sikhona sibhekile. Sokuthi abenzi besenze sibi suke singababoni kahle ngoba ukukhanya kwethu akugqamile. Sathi sibhakabhaka mina ngiyabaza abenzi besenze sibi ngibabona ubusuku nemini, noma ngingababonanga kahle ebusuku kodwa emini ngibabona kahle ngoba ukukhanya kwelanga kusuke sekugqamile. Sathi wena la ngubafica kusenze begqoka isikhumba semvube ngomSamaria abalungileyo, ungamangali mawuze umsindo wale nyoni mawuqhamuka ekseni. Sisuke sibabazi sehlakalo besenzakala ngayizwe lebusuku. Sathi ubabona behleka njengoba sekukhona wena ebumnyameni ekusithekeni kuningi okwenzakalayo. Kukhona abathuma beguqa phansi becela amandla okuphila kusomandla, abanye babe begaya imithi yokuqeda ukudla kwenzakala empilweni zabanye
abantu mina ngiyazi nesikhova singangifakazela sathi namhlabathi ziningi idumbe efuneka ezanyamalala ngoba zagqitshwa ngaphansi kwakho kanti wena unoni yini wathi umhlabathi sibhakabhaka ungangibeki icala uthi anginone kanjani makukuthi kufa kunginika idumza labantu sesibolile phela labantu kuningi abakwenza besaphila ngaphezulu kwami bathi bafika ngaphansi kwami ukuphila kubase kubaqedile ingakho ngicina ngayigcinanga nemphefumulo yabo ngoba nayisuka isingcolile kuqhamuka umoya suvunguza ngamandla uthini ingxolele bakwethu mangizwa ngivunguza ngamandla ngisuke ngilwisana nalemphefumulo engakuthola ngokuthula emhlabeni lalelani mina ngihambile ngizulile ngibonile bengiye ngathi ukuvunguza ngalunguza ngaphakathi komzimba womuntu abanye babona bemhlophe ngaphandle umbala kodwa ngaphakathi inhliziyo zabo zimnyama abanye babona behleke bemamatheka ngaphandle kodwa ngaphakathi inhliziyo zabo ziyakhala bengiye ngathi ukuvunguza ngalunguza nangale kuParliament ngafica umphathi wesizwe okhuluma ngokuthi uzovula amathuba omsebenzi evulela abantu abasha kodwa mangilibele ngizula la esithubeni ngihlangana nabantwana abaningi abahlezi emakhoneni abathi bona baqedile umatikuletsheni bonke bakhala ngemali nomsebenzi ongatholakala abanye bagcwele umgwaqo bazama ikhambe lokuvika indlala sathi sihlahla nxolise bakwethu mina ngisuke ngaqondile ukudala udweshi ngokukhiqiza iphepha lempilo lakhe ngomfanekiso wami kwemali ngisuke ngifuna ukunikeza abantu ukuphila okusho ukuthi naleli phepha lisuke lifikele ezandleni zabantu abangalungile nabantu basuke balisebenzise ngendlela engalungile namanje ngiyamangala moya okhuluma ngabantwana abahlezi emakhoneni abaqedile umatikuletsheni kubeni babhalele ephepheni lakhe ngomfanekiso wami mina abantwana engibazile abahlezi la ngaphansi kwami abethemela uthunzi lami lathilanga mina ngiyabazi labantwana abahlezi ekhoneni bangithamela usuku lonke bejikeleza nami baxoxa udaba olungapheli ngibalalele ngize ngiyosithela kwase kuqhamuka amafu wathi sifakaziseni nathi bakwethu noma sinokunyamalala kodwa sinokube sivakashe ngamanye amalanga wathi unasihlahla ungamangalo wedwa kulabo bantwana abahlezi lapho ngaphansi kwakho uma sethatha intambo bophele egatsheni egaxa emqaleni labantwana kuningi ababhekene nakhe empilweni masebeqedile esikoleni wathi ubabona behleka lapho ngaphansi kwakho imicamelo yabisizi yaphenduka inkongozile inyembezi igcona babele inyembezi abazikhala ubusuku bonke uma becabanga ngempilo kwase kufakaza ulwandle lwathi busani mina ngokukhala kwalabantwana ngoba inyembezi zabo zakhe ngomfanekiso wami nazo zinosawuti njengami lwathi mhlabathi ungamangali moza amaconsi amanzi eqathekela ngaphezulu kwakho kusuka kwinyembezi salabazala bakhala ngengane zabo uma ziqeda kuzibulala mhla sisinda ukuphila lasele yabuza ulwandle lwathana ukufa kanti awukhathala ukuthatha abantu emhlabeni kwathi ukufa landle ungangibeki icala mina ngisuke ngithatha abantu esebekhathele ukuphila nabantu asebephelele insuku zokuphila emhlabeni kodwa bakhona engajikisa kumina omunye ngimjikise sengimthathile ngambisele kuphileni inhliziyo ibisimsindi igcwele amaqhubu nenzondo ngoba akhala namathuna athi akhathele ukugcina abantu abangena kuthula endaweni yokuthula bakwethu yakhuluma imvelo Sunny Boy Mbonge ejulile lo Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. U-Odwa Bhungu uyiciko elingumbhali weincwadi inkondlo liphindeke libe umqondisi wenkampani ezokushicelela kanti ke lidabuka emdantsane eEastern Cape. Uthando lokubhala lwavukuzeka kuye ngaphakathi ebuncaneni bakhe ngenxa yokuthi wabe nengqinamba yokukhuluma echazwa ngokuthi ukuba namalimi nakuba ahlangabezana nengqinamba ezithileke ngesikhathi zama ukushicelela umsebenzi wakhe kepha ekugcineni washicelela ngempumelelo izincwadi khona kuzo ezinezihloko ezithi To Tame a Loving Heart, Diluted, Doubtless, Not in My Wording and My Sister's Thoughts. Namhlanje ke sitheka simmeme uOdwa lapha ekhaya Jikelele ukuze sixhumane naye ke nje ngocingo asixoxele kabanzi ngencwadi yakhe ehlabahlosile esihloko sithi My Sister's Thoughts. Odwa sikubingelele sikwamukele la ekhaya Jikelele. Molweni seswami kunjani namhlanje? Siyaphila sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Yini lena eqhuquzele ukuthi ubhale ngalezi inkondlo ikakhulukazi lezo ke ezigxile kakhulu examukeleni komuntu siqu kanye nje nokubhekana nokwahlulela umphakathi? Eyona nto endenze uba mandibhale ngazo ezincwadi yilento yokuba zininzi izinto ezenzeka kwenye community zethu. Oye ufumaniseke ba abanye abantu bayacinezeleka yabo ngokwezinto ezenzekayo so ke ngoku nje ndadecide mina ukuba for uba ke ngoku mandithethelele aba bantu bangakwazi ukuyithethelela bona mna mandisebenzise usiba lami ndibe yivoice yabo ndibathethelele ngepeni yami nephepha. Odwa uthemba ukuthi ke mhlambe ke abafundi bazoyithatha kanjani imiyalezo yakho yalezi inkondlo kanye nemizwa nje evezwa ezibongweni zakho? Abafundi bona ininzi into abazayifunda kwezincwadi because akade nami i-aim yami xa ndibhala andibhaleli uba mandibonwabise qha abantu kodwa ndibhaleli uba abantu mabafunde izinto ezininzi. Umzekelo kule ncwadi yona ithi Not in My Wording
into eyenzekayo kuyo ndithetha ngento yothinditha ndibafundisa about my personal story ngoku bendikhule ndiyithinditha and then ke ngoku how I overcame that problem. And then lena ithi My Sister's Thoughts, it's just incwadi that's fighting for amalungelo abantu ababhinqileyo. In a way, yes, and it restores dignity kwane identity yomuntu obhinqileyo, and it also teaches them self-love, self-respect, and also to appreciate oneself, because abantu ababhinqileyo aba-appreciate kule society siphila kuyo. And kubaleka kakhulu ke odwa ukuthi vele ukuze abantu baqale bak-appreciate noma bakuhlonipha kufuneke wena njengomuntu uqale uyihloniphe, uqale wena uyi-appreciate. Encwadini yakho ke ethi divorce khona ngiyabona ukuthi ubuhlungu besehlukaniso nokuba umzali ongayedwa i-single parent kuyavela. Ungakwazi yini ukusixoxela nje ngey'ngqinamba oye wabhekana nazo noma ke lezi e-inspire zagqugquzela lenkondlo? Into ye-divorce ne ayondilula, especially for abantwana, because yona ibabuhlungu pha kumzali kodwa ibabuhlungu kakhulu apha kwabantwana, because abantwana basebancinci and aba-understand uba kutheni tata nomama yabo bengesekho together. So ke ngoku iye laa nto leyana uyifile because uye ukhule under umzali omnye ne, and umbone ke ngoku olu hlobo asokola ngalo umzali wakho, ishoba aqala nzima ngalo because omnye umzali akabikho yena. And ke ngoku laa nto yabo eyefight iye kuchaphazele kakhulu wena ungumntana, and then indlela ozawukhula ngalo ke ngoku uzawukhula unayo la anger nala hate phakathi kuwe. But at the same time, as you grow older ke ngoku you understand the reasons why yabo kuba khona ezifana ne-land divorce apha ebomini. And wena odwa ngisho nodokotela bengqondo, ama-psychiatrist, ama-therapist baye baluleke ngokuthi engathi ine case ye divorce abazali bangakwazi ukuthi bahlale phansi bakwazi ukukopherenta ukusebenzisana ukuze kukhuliswe izingane, ngoba nabo begcizelela ukuthi lokho kuyikhahlameza kakhulu izingane. Esithemba ke okuyinto ke ethembekayo ukuthi uma mhlawumbe abazali bekwazi ukuthi bahlale phansi basebenzisane, izingane yize noma zibabuhlungu inhliziyo ukuthi abazali abasekho together, kodwa ngenxa yokuthi kunoxolo kuneharmony babambisene kahle ekutheni bakhulise, kungenzeka lokho ukuthi kungabi worse kakhulu enganeni. Inkondlo zakho ke ziqukethe umyalezo nje onamandla noqinisayo. Umsebenzi wakho uthinta kanjani ke izingxoxo ezimayelana nokuyithanda kanye nokuzethemba, njengoba nawe ubushilo ukuthi ekakhulukazi abantu besifazane aba-appreciate kakhulu, mhlawumbe ithinta kangakanani ke izinto ezifana ne self confidence kanye ne self love? Okay, kule ncwadi lena bengithanda uyibhala ne ithi My Sister's Thoughts, ikhona imibongo phayana enje ndayibhala ozawufumaniseka uba I'm talking about beauty ne. Ndithi phayana xa ndithetha ngento eyobuhle uba andifuni into laa nto kuthiwa yi-artificial beauty, obabuhle obenziwe ngento ezifana ne-makeup, into ezifana ne-weave, into ezifana kwale-nails, because ikwazeza zinto eziya when women can afford them, ezibabangela uba mabe-depressed, umuntu angazithembi, umuntu angazithandi, because kaloku uye acinge yena uba ubuhle bakhe depends on ezaa zinto. Kanti umuntu ifuneke afunde ukuzithanda with or without them. Andithi uba mazinganxitywa, all I'm saying is umhle without them, noba uphinde wazinxiba uphinde uzaba mhle. Ubuhle is something that's within you, ayonto that you can get from materialistic things okanye material things. Yes. And zezaa zinto ke ngoku eziyana that make abantu ababhinqileyo bamabalwe amongst each other. Because if let's say I was a woman and I'm wearing a weave eye 10,000 and there's another woman who's wearing a weave eye 1,000, ithetha loo nto somewhere somehow sizawudelelana, sizawujongelana phansi, because mna xa ndinxiba eye 10,000 it means that I have more money and ndiya afford, so ndizamjongela phansi lowa yena that has i-weave eye 1,000 rand. Okanye on another case lo une-weave eye 1,000 rand yena ne uzawukwazi uba ke ngoku makahate against mna kuba mna ke ngoku that I can afford more,
and start talking things uba mhlawumbi maybe ndine-blessers or maybe ndithwele bla 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 zonke sento ezanto and wena odwa ziyasabalala kakhulu kwelezo zinto lezo wathi nje uba nenkecane encanyana imali encanyana bese kuthiwa ke hayi ke impela usuthwele sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho odwa sibonge kakhulu sikufisele nje nosuku oluhle nathi siyabulela kakhulu nani libe nosuku oluhle yebo lewo ke bekuodwa Bhungu umbhali wencwadi enesihloko ke sithi My Sister's Thoughts exoxa nathi ngalokho ke abafundi abangakuthanda encwadini yakhe. Mbukelisa sifikekele ekupheleni kohlelo lethu ke namhlanje la ekhaya Jikelele ku Monday morning. Siyabuya kusasa ngolwesibili ngesikhathi esifanayo. Ewe siyabuya mbukeli masibuye sikunye siphelele senithanda ngothando olungangolwandle chosini.